i movement hui jong le anunga separate nation so i mu jong nungwa i ki vai po na di hui jong le i boi lo na ding wa he pathenin ap na chet i tip na chet specialized na ap na chet he event na le policy planning a he zomi paite group in apole ki tu pen entity so kamudana bijau academician larol plonga chom de ama yengin chom nang thuai pon na da thuai pon ku ki ne hi ma ho chung changin pai do chung changin vai pai chung changin research na bor bo na le ku ki an lu te de ni ku ki an pat te de ni he ya se lawyer pa khat ku ki scholar theological le lawyer pa ami le gen pung office ka chi lam kai pu hin sei te bin i future hi hoya umham he o tam se ngai pu ku ki dai lo ho chu ku ki a hum thi ding ku ki refugee ung hi diu chu zo te le su ai pan diu i generation zo su a ngom de